Kardom mili puthot ini dak press conference long ke bangchina ko bangke isi sigjit alam the karbiang arat tumbang de pesini pusinili daga ko puthot bangtulo ke damtang la banso chiklu tarikin korai siar ni Assam a government to isia notification pe klanglo lapenili langlo je komane inobak bangeni bak la banso alam the puthak ka kham khe dujima setan nili theklongle setan nili ke kachini teng bangke lake karbiang arat tumbang kachini abang kenang sop la solam posi nili aku puthot dak press to mathengno nal to mathengno bangna koklo lo nili apang pore ret pola so official am the pupo Government of Assam Panchayat and Rural Development Department Dispur Guwahati 6 orders by the governor notification in pursuance of the cabinet decision taken in the meeting held on 31st July 2024, the Governor of Assam is pleased to convey approval for creation of 474 numbers of posts of Secretary in Village Council Development Committee (VCDC), Village Development Committee (VDC) offices of the district under 6 scheduled areas of Assam as per recommendation of the 6th Assam State Finance Commission as per following distribution. Name of district Kokrajhar, number of VCDC 136, Chirang 61, Baksa 114, Udalguri 109, Dima Hasao 28, Karbi Anglong 17, West Karbi Anglong 9. The creation of posts shall be subject to fulfillment of the following conditions. 1. The appointing authority of the newly created post in the district under Karbi Anglong Autonomous Council and North Kachar Hills Autonomous Council shall be the principal secretary of the respective autonomous district councils as per Finance Department's OM number FSI 7/2021/7 under dated 20th March 2015. 2. The appointing authority of the newly created post of BTR area shall be the Bodoland Territorial Council as per para 5.4 of Memorandum of Settlement with BLT 2003. The pay scale of the newly created post of secretary shall be rupees 14,000 as per the Assam Service Revision of Pay Rules 2017. The expenditure towards salary shall be borne from devolution grant of State Finance Commission as per endorsement of Finance Economic Affairs Department white so and so number signed by JB Eka dated 21st August 2024, Principal Secretary to the Government of Assam Panchayat and Rural Development Department. Lahelo alo bangke. Lasi nili arni ong ko penta nije bomlo arni ong ko penta pu bomlo je Assam State Government atu bangke Karbi Anglong chatkali 6 schedule area bang labang so 6 schedule nang kitri afansi alang tum kengkam bang cior bompu nili Ubomlo lapen 6 schedule non kafirin menai bangke 125th amendment along bangke labang so 6 schedule arlo 5th schedule mate indeng pho a schedule mane gram panchayat pulo ba panchayat tiras pulo labang so administration bang 6 schedule arlo nanga pilutia phan kaji sikdo sida non constitutional amendment ave pina kostame lagi isi violation mo labangke violation of constitution 5th schedule ahormo bangke 6th schedule arlo ke laso 1 5th schedule administration ke 6th schedule along ke ladakh ke 1 laso administration ke lasi 6th schedule along administration ke article 244
administration sebangi 6 schedule administration sebangi sita non bangke 5th schedule formu ladak nang pilut lo lapen non ke non amendment avelang mati non aku amendment aku pe anta langtu non jakong kaci tisi non iltung ada kabang laga sohor mu bang nang pilo la so ahor mu bang nang ka impose lo Indian Constitution of an arkan depsi Indian Constitution of an arkan depsi 6 schedule lo 5th schedule mate indeng ko schedule administration nang pilut bangke lage isi bhari dangerous non state finance commission alam nang lelo state finance commission ke non annathing pulote non nothing pulote ladake applicable kali Karbianglong arlo Dimahasau arlo bangalai BTR tang Kukrajar Cirang Baksa Udalguri pulahai dia lage non akimia 6 schedule pot labanga haldaga lamanga kaprek lohe sita jesemet ke Karbianglong lapen Dimahasau la hini lapen West Karbianglong ke thom la ke thoma district long la autonomous district pena 6 schedule district pena la se 6 schedule long ba ke 5th schedule ke admission nang kirut aron ba ke ave Indian Constitution bente la si non bangke Assam government tu Ladakh bang dangachi joktun Ladakh dangachi furun la bangke isi danger lo Karbianglong arak tu si doklip lo pulong te 6 schedule bangke kichi free na chichi dambom lo ate nilige chini te bangke Elvin teron hai ta la 6 schedule ki free ya phamlok si bori je ai katha to jonghele opposition posita APHLC tumta 6 schedule ki free ya phamlok si bori lapen la sohor gun non nang le ro api alang litum senior nianta lang tum doklibla nili gelang bang lailo alang tum ninge mene APHLC bena ninge mene ASDC bena ninge mene akapre ga da kokko hai kurto solver pachin duno bang high court peramata pulo je state government atum nitum ampar gedang chipudum delo ampar nang increase delo kusi pulo mate councilor long kubi maja kongdo in letter and spirit kusi gitu alang tum je laso kopi ma gitu in letter and spirit ditum na interfere donde kusi sita none lata ise interference lo mate dake MOU ba MOS alam tidang le pilang MOU MOS alam tidang le MOU 1995 alam tawe MOS 2011 alam tawe MOS 2 alam tawe lasi non la bangke hala hai apu thak ke dokok lo sita non bangke kurt phan thanam tna ko kola tum nang enforce kelo kusigitu sita mai non bangka aku ko ka claim thu bompu lage ka high court lo nge pachini ji phan mili lage aku prothom matha thu bom lalo Assam State Finance Commission ke basically la sohor bu bangke gram panchayat tiras administration ato phan tangka maha ke ron ke bak koson soni mapu laso performance state government to mang laso finance commission bang ke salam lasi lake 6 schedule long ke applicable kali 6 schedule long applicable kali sita non bang ke laso notification pe na bang ke ile tum theklong mang lahe no je halaso gram panchayat ba panchayat tiras administration bang 6 schedule long mang ka pigut ke pangcheng laso pasi ka phire nei pumili PNRD pani pinang kong laya ati state government to ma design lo mati lagi state government atu kamat ha bang laya by any means jat tabidi pen pusita me Karbianglong pen Dimahasau laso autonomous a district moka laso autonomy laso 6 schedule long do a autonomy bang free nai lalo mati ka bori ke lasi state government atum le toite pulo de latum ke inte ko pulo claim poge finance commission ke autonomous body gali independent body gali lagi state government atuma is a institution chona state government tum ka create is institution lasi state government tum pinthat lo lasi laso latum recommendation la 6 Assam state finance commission latum diploma latum diploma puji recommendation hai latum recommendation bangke latum langtha pusi pumati latum pulo je nitum 6 schedule long bangke laso panchayat tiras administration la palut nangji lase dangtum finance state finance commission in perlangtha la penangtum recommend tha state government ke toy posila eklem lo state government na intention mase 6 schedule ki free ban mate state government atuma intention mase 6 schedule long hala
fifth schedule mana panchayati ras administration na impose je pana lang tum aminga aklong doko ko posi laso hormu bangke dakka reflect la laso posi ke toy lo mati laso hormu toy si laso ke toy ajo ini si la state finance commission bangke laso recommendation bang la se la ke amane ko ploma nitum le ning hang pe claim kali yo laso na som du ga pe klang je phan chona sira ke toy ke state government si Kepre ke aron bangke six schedule area longke dak ili tu long bangke isilam pulo pulo te customary practice customary system है asal practice lo non achoma sartokan appointment pinangi pulo te lage habitum si appointee mati habitum si achom bachi ke sitanon ke iri ratheklong hai council pensi rong asaraphan appointment ipi lake six schedule spirit against council sojat lekle mom lage six schedule alo spirit against lo ate habe pin potom yo si hala achom sartoman a somse council soyong si a rong som rong lo habe pin po kam sabilo habe pin po kam pilo dulang customary law bang pikam lo dulang la abilo la se hala bangta chokche council pen pima la so step ke deng la so step bange chokche six schedule spirit against tiar tang Kukurajar Cirang Baksa Udalguri Pulahaya dia mage lage nona kimia six schedule pot la banga halda galam mage kaprek lo hai sita jesemet ke Karbianglong la pen di Mahasau la hini la pen West Karbianglong ke thom la ke thoma district long la autonomous district pena six schedule district pena la se six schedule long ba ke fifth schedule ke admission nang kirut aron ba ke ave Indian constitution bente lasi non bangke Assam government tu Ladakh bang nangachi job tu Ladakh nangachi furun la bangke isi danger lo Karbianglong arab tu si doklip lo pulong te six schedule bangke kichi free na chichi dambom lo ate nili ke chini te bangke Elvin teron hai ta la six schedule ki free ya phanlok se bori je ai ka thar to jonghele opposition posita APHLC tumta six schedule ki free ya phanlok se bori lapen la sohor gunon nang le rok api alang litung piniar nianta lang tum doklib la nili ke lang bang nailo alang tum ninge yi mene APHLC bena ninge yi mene ASDC bena ninge yi mene akapre kapre ga political organization bena ninge yi mene sida jog ninge bang modelo lasi nili non Karbiano ora pan pasidi yang tu malailo lailo don marli itu non bangke six schedule ki free kapang chenglo six schedule ki free kapang chenglo la mo constitution hala 125th amendment long ta ili tukyong si dudun pip pulong ta hala dak bangke article 280 la so state finance commission la hormu si bang bom po election na bangta hala state election commission padu po hala fifth schedule hormu sudak nang lut po la so do bom po lasi la so ka phiri me me bang কিন্তু theklong lo sidame tamang humi me alam bang la Karbianglong autonomous council ACM tuliram longhang hai pencheng lo kadu ko wetung dari mong ting thang cecak dingda alang litung inte laso six schedule ki free afan ke Karbianglong autonomous council tim Karbianglong ake hai Dr. Tuliram longhang lapen alang liri sangho tum laso hawang ketkuluma laso question bang ini nang le roko nili council against ninge jepina honor ni kan nili la state government tum ili tumpan Karbianglong di masa administration long naga cipurun ladak naga cijok dun ladak kupuluma nangka interfere dun laso alam thesi nili ninge bom sita non ke laso hormu dokok pe anda council pen anta laso hormu ba mane opus pe lalu pulong te mane arlu pen bangke Karbianglong autonomous council atumta laso hormu bang six schedule ki free afan alang tum kache kroilma laso alam thebang je semet doko lasi nili bangke laso hormu bangke chokche pusi pulo Karbianglong autonomous council atumta laso order bangke dengde det nangji lapen Karbianglong autonomous council la yok sike deng pangcheng lo pulong te fifth schedule mate panchayati ras administration bangke six schedule ma pilut lo lapen der de pinpen piu pen der de pinpen Karbianglong autonomous council di Mahasau autonomous council to bangke
lagi 6 schedule council kalidaji lapar council jong 5th schedule jong sedang lu cok lo pelong deh lagi hala plain district long gitu jila porisod son po aja kong ke 6th schedule ja kong kalidat po 5th schedule ja kong sudo po lagi jila porisod son po lasi hala amnone village council pe ne pupu hai non VDC puro village development committee pe ne po lahai da hala gram panchayat sosi ang tonta pinchong lapo lasi laso aka pheri me alam theba Karbi Anglong ratum kacini kenang sot pusi Filipini nang itu matengno nang tumla Pherangke itu matengno ilamang soalam the nang jai